Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambol binaka si kongo na vole leka ni nonda itukutuku ena bonge ndai. Ena ndai tunga na vota tambu kedi sarai tiko ena ngonongo ena buku ni mate ngona COVID-19. Kona beka e vanga ditaka na nonda ililu ni mate ntubu rengi mbai ni marama. Ivoti nga ena ngonongo e tolu na leo ni bono karvanga tiko ena buku ni mate ngona COVID-19. Ngoko kina na vota tambu ena buku ni vito siaki manatini ena mbongi kina lima ena mataka. Di tingana bota tambu ni baka songo ni bata kena lewe ruas sanga bulu songo tingana bebuno ningito so kena benua ni sara yalo. Wanda itaka na matambosi ni ngau ni sala norto na sanga ni nangai tori baka tala daga ni kena baka tawani nangara se potholes ena loma ni ngau ni sala. Kona norto sara na kena baka binangatake na beitol ni ngau ni sala engan revi me baka binangatake na vida na mbaki sawati. Tukuna na wule wani matambose ni erta usota basar na lenga ena buku ni kena sangai me toriba kena bei kaiso ena buku ni kena tomani na dagavaka ngoe salamuritinga na toriba kini bata tambu ni bito siaki kabuna na kena tomani na stabi ni lenga ni dagavaka ena nonda ngau ni sala wonga sar ni tauki ni lore rawarita na nonda kunru membaleta na tikinongo. Erredarau na matambosi ni leka tumbukoso na banindike toribaka na bagdada ni Lambo Herald ni sanga ni tudo ko ni tubaki ni valer sa taratu na bebo no ervalenga yongo kabuna na kena bagdada ni baglebu na bebo longo na Lambo Herald indo bate na tikinongo na minista ni be babaletaki katukuna ningo embaleta na kena taratu nga merau na vale karataratu e sona mata er sanga ni voivola. Tukuna ni minista ni be bagatoro de kitaki na taunda ko ni be korle lebu ini seri ratu ni sono vale rasa taranga merau ka merau ni bagadorkina na boruru e sanga ni kawita kena kena de ye ngone ni lenga tumbukoso kore ni sa daga tiko na matambosa na kena lore metodo ko ni tuva kini kena tarna vale na tango makina le ni banua en ngone ni lenga tumbukoso bakango. Kenang gitu, sana tiga butur baka na matambos ni Robinyon na nonda buno na lawabo kasapos taong ko na matambos ni World Rugby. Tukuna na buni lewan ni matambos John O'Connor na sangasar ni baki level na besa ulalay so katori baki ungo. Kurene na raro talanga na nonda besa na taong gitu na nonda benua merbuka yang ataka na lawa bobongo. Mai dawe keri na bukaleleka ni nonda itukutuku na kena ikure rao mona rongo de na Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni vaga dengu binaka. Oira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena bikaron. Sakena ngau na mitaro bina nonda baksangai kapala loma taki na ngone. Dalabina oya wa meliki. Mulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Oniti kena makarombuka. Ni waitini kalimana miniti me ono kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.